Sanang sabon kumadatid insanan, anong may takapatilang busa iti kapagyampayan dati may adat sumamaya. Kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw dat kasuhaban iti kano kaguyahad. Kapagyampay maya da kabaktian dat panambarasan karait dat panatalayanan umping ka nagiit kabaktian da namay anday ditino maya jabatan panatalayanan misyon Sabah. Ami kasiwatan iti insan pakagu dat makian had panghupan man tadia may dadahar ka siribawon ginaw dahay gisambasan tab na embulayan nga manahak dat panudukan nagi isa kaguhit pangahakan kumadahay dat tumilambus at magyuhok isuang dat panatalayan dat timpu-timpu diti. Kung sikaw Tuhan, mandahay guna ati timpu dat mangintang di boros-boros nu isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. San po maboras ako sa nang kasabon, kumadatid ang sanan. Puji Tuhan tu kapagyampay to kakagu dat isuang kakaisisan sumambayang dat kaswabon na bayno. Mia galidit kapailan di teno dat katilang busta kanad pukul 5 jam kalimo hom talo na ho pada minit dat ay katimpun santab na pagisa mo pad arikot lagi. Kada dati lihuay dat ay may taka na ampay dit kabaktian bacaan panatalayanan di pendalanan da SDM Mission Sabah may jabatan panatalayanan mimpun dat pukul 4:20 jam tay kabobog kapat doon na padam 2 minit gisam dat jam kalimo 2 na padam 5 minit. Di na pahi kaswabon kanihab turu hari bulan nga nakawaya takotit panambarasan na karaitet kinarahingan na sangano right ko persapuluhan. Naka pangimbulay to kanagitakuri right ko persembahan. Doon na imbulayan nga persembahan nga atapat pakapiham kaswaban dabay na hitit ay karait ta persembahan. Nga ay manguro pagugumo nagikatu o kad to ko. Okay. Ti kalansanan dat alumi sa kanto la piramutan lebay na to line digi siyaw 4:50 pukul jam ka-4 5 pada minit da kaswabon mimpun iswanggat boros sa malayo. Okay. Jadi kalansanan da alumi sila piramutan dati itu line digi kakalebay no nga isiso ilo bagi. Wah. Naimbulayan datid ako ri right ka persembahan di kaswabon kanihab. Bayno na po nga iralaman di dati itit karait ka persembahan. Ina po hit titahak dati dot pagulion umakinarahingan nga naretandat ada dati man dihad limit ada dati man pawon sayo daharo kagisamon itit persapuluhan. Kamoyan na po nga sangkuran na pahit barakat ta tinahak kinarahingan kumadati iri ni pagulion dati. Sakiran hapod 1,000 hatusin da atari mo dati dati miloh da borosan dat limit kuno pod persapuluhan nga
80 ringgit no piro pia anu ko nga iri no 80 no ka amilad yun di tu persepuluhan nga songkuro ho tarimo dati ang pagulyan ta kanahit ay don kinarahingan mimbulay o gumo na tuhot dati it o kita takad iswangat pagibabarasan i-recommend di kanihabi wakan na po nga paingkurahin dahit bantuan na karajaan dat inatari mo dati pagulian to persapuluhan di kamu pagulian kamu pendapatan niri ko tutang pendapatan mo tiri kamu na po nga ay pagulian ni persapuluhan ngayon nga kumbal ko dahil na pagulian nalihuan nga ay santabi sa sarong pagulian mati dati iri haron lagi kaburasat manhak na po persembahan terima kasih nga tapos pagulian dati persapuluhan to prinsip na po nga ikamuyan takod rezeki gyari pendapatan hindi ahoy agumo na agugumo at itahak ka karajaan nga agugumo na matitutang na ipersapuluhan suai kari bantuan orang tua pagulian ni dati persapuluhan bantuan orang tua piras sambulan 350 kamu po nga 35 ringgit persapuluhan bantuan ibu tunggal bapak tunggal bantuan OKU kamu po nga persapuluhan ngay mo tiri dongon imbulayay ko piyo nga ay tok piro na di taon mo na rin mo ay tumubat ako na po ay impunan ako na di kago bantuan bakul may galabon na di ilawn makan di bantuan bakul di haro hiot kapuriman na dati sumonod dat susah na gidi ngon gidi kago ingko hitay ka ino pagyadi hinongon ta ka corona hindi susah no bagi hari tadi bagi jadi pikira-kira may galad di ilawn iti bantuan makan iti mo idohok kakitanan na ilawn ko basan pad ilawn nga pengkuro manto ko patabilangan persapuluhan kamu ilawn kumati di no koing guwas kabila kumon ilawn nga ay siyaw dat sila pa kuno iti na po ilawn nga ay pinatabilang montokot ay kaperluan ng kagunaan no suway naman dito sa rodo ko kumon na po nga man na po persembahan terima kasih ka nga kaubasanan na patangulun kaubasan lah iya tihat ay kaubasan tangulun kagumuan na po dati nga amongiroh dot putungan ti dia iti dia akon ko iya dihat kaubasan dati kaubasanan na patangulun nga no ka pendapatan kasarot pagganuan di lepor sapuluhan iya di kagumuan nga ay sakira na pad imo napot kapiyohom right na po kapendapatan at prinsip ilo persapuluhan kamo na po nga iborsi yun nga ako ni ko sala dot kasar piyahuman dati pagganwa ilo persapuluhan irinig yung mga ko ipapakitad pagulono na kinarahingan ka asala piyahit jumlah tayo ka ginungo di persapuluhan dati di nga
karena pod hiti umat Kristen tidak dapat menghadkan sumbangan pada gereja akan ke miaga persepuluhan. Kamun pa nga itina po persepuluhan nga harot limit. Kamun kun pod harot limit ilo nga ina pohit ginumu daw nga poin tatap, poin tantu. Nga ato kanu po ilandat ay iyati na dako piyati kam kani ko isa o duso hidit di ba nga pangintangan na kinarahinganom persepuluhan adalah persepuluhan. Kamun na pohom lobian upaya persepuluhan itu nga ina pa persepuluhan nung hirinod pangintangan na kinarahingan. Hatus sa persepuluhan dati lobian dati 2 na hatus. Hatus si kasari persepuluhan da kita kinarahingan. Kamun po nga sa kirana pod ay lobian ni persepuluhan nga ina pa ko ngayon dit pinalobi no di nga miagal dadi dit kontak kopi gi adi kontak kopi korikoton it ngon po di polopak kopi kasala no di korikoton katangkid tu ogumu pada adi keperluan na suai. Jadi dohon na pod pangusuban nga sekira na pod popolobi ke persepuluhan pasuangon lagi persembahan lobi lah. Ako ni ka mangingkuri di persepuluhan ni nga ay lano na persepuluhan no po hatus no nga lobian no 5 po ringgit. Ay lano mad hatus ay persepuluhan bi. Jadi moy katangki do ko ngayon idit pinalobi no 5 pod. Asa nang naging persepuluhan hatus derma untuk sikul 50 ringgit. Jadi jumlah 150. Ino pa iko ngayon idit pinalobi no nga otopat ko pia kontak do hingga ko ngayon. Ya dinar lagi. Wah, jadi segala yang kita dapat yang bukan hasil titik perlu kita hanya akan bagi sebagai persembahan terima kasih. Jadi tagumu ti pamadi paguhatan iti hay asitar ino pohit Jabatan Penatalayanan Denda Pasar Justin gumu di hilat paguhatan dati nga kita no nga siolo atumbaan ako dat gumu na hiperancangan dat seminar pendalanan di siyom manta ko imbulaya pohon tentang antakan di iyo kayo hihara seminar bendahari imbulaya hara seminar bendahari moy dat ay osinon dat kapiyahit paguhatan dati miagal dapat ti denda hiti takay gadi kapag simbar iti mo simatahan kunod kita hinakomin ako haron na responda takuri nga kagumuan na po nga akon ko ay berdasar akon ko kayumpo mantadidit ay nunu harujukan suai ko lebih do kumaad ay pengalaman ang pendapat pribadi. Jadi man pada ko pausaw o paguhatan o kita hindi masitar o kita ilat kamulutan dati milahin dad man po katad hara kasiwatan. Okay. Nga prinsip persepuluhan no pa ilan dati santab no pa dit pendapatan it atari mo dati. Diri ni prinsip persepuluhan. Kamu pa nga nuno pa atari mo. Miagali latanganak dati wo. It manahak to na tusin kumalatanak dati o perlu helo papaguli persepuluhan kamo. Perlu mati. Ay tampinay ngay. Kamu pa nga anuan to na pakarajaan datusin o perlu ta ka papaguli kamo o perlu hindi.
Itanganak dati kon kasuhon po dati kumarajam onuan na gitusin. Onuan dati ay sakaraja diolo ay siya piyahot pinawon say diolo kumadati onuanit. Onuanit mani diolo paguli por sa puluhan no kuro. Iso kadaw ho pinting ubasan diolo dat ay momogampi teko tumanud iti kaubasanan komondat magakun tokod isay kinorohingan papaguli por sa puluhan. Jadi itangana ko dati dat it haron no gitong hapod taon anuan to kana tusinam kada liway pengka ka. Ay lo di karati pengkuro. Idohot tanak nga umbalan kuid anuan ko na tusinam pengka por sa puluhan ka. Hingga na pod ang saringgit limon na podausin. Nga irin hit kamayan dat ay pangilaan ang pinting ubasan ka daw diyo. Bah. To nakurah to pasusahan to kadilo por sa puluhan. Ay Korean gyadi gi. Ilo numati kagaton dati lo. It miagal ko BSH piro 600. 60 ringgit ay do nga 540 ringgit pwede. Agumo takamatit pinapaguli per sa puluhan tay kaaminan hak persembahan terima kasih digi. Oh, aning di tagal. Oke. Jadi ino pa di bulan natin dito nga insan pakagu kangat ako lah. Moy ino pa per sa puluhan nga otopot hingga ko ngayon. Noratian dati di tadaw di kanihab, kasabon kanihab mo ino pagi per sa puluhan di nga montok nulot ay panahak teko pamagaji itit pelayan-pelayan da kinorohingan. Sekira na padidat ay nga ay makasala po polobi kada ako kasilap ay kasala po polobi. Sekira na padid polobion da koy por sa puluhan ino pa ko ngayon di lobby idi nga akon tokot tu kasuang padhir por sa puluhan ni polobion da kayo milag gunaon dat untuk ko pembangunan gereja, untuk ko sikul, milo. Tu kasuang na dihirid kausinan da montok kot pengurusan di ay pengerja dat kinorohingan. Nga sekira nagindat ino pahi palabian ko dim pasuangan dati persembahan, ino pay persembahan di nga miila no pod nuno pohot ay kagunaan pasuangan hirid sikul, pasuangan dat nunu project mission, pasuangan dat nunu miagal ko momose gereja. To kumurang di persapuluhan. Nga iya di ko piyari. Otopot na gid iya di. Man pa dati paguli ako makinarahingan pintopot. Miagal mo dit ngun na banda pausaw ko pila nga iya di kasala ta kay mo tidingan ko pila pausawon. Manu poson sogo dat itina pa nga por sa puluhan no sedangkan akon ko por sa puluhan. Limo na nahupod por sa puluhan no nga manu miagal dit nga ay di osanong kopya karangahan lagi miagal li poson sogo nud 60 mo ti por sa puluhan ko ka tulisan no 60. Sedangkan dat ay lanwid 50 ni por sa puluhan no. Ngono pa di pausaw nga yun dit di magakon na 50 no por sa puluhan miagal dit 60 matiri kanud ti di. Jadi moy dat akuri ako bolingkahang dati man no pod 50 no por sa puluhan 50 no palabian no pohom man ponta ko dat suway pemungaran miagal ko derma untuk sekolah gas. Ino pa ikaw ngayon nga akon nagi kontak no kapi karikoton. Puji Tuhan, nga ako mapapasala kan ko ditenog. O kaniko dusa hiri mo nga
ino pondohit ko ngayon dadit ipolobion dati nga akon nagidad kontok ko piyo hikorikoton daw. Oke, jadi miagalit musay kasaran lo por 10-an gi. Tu ogumo giahat pertikaian to kan lo mo. Paingkurundod ano sukup salah. Kasala na di ta sukup ki. Tu miagalit dit no kadi. Ya didit anak kangam kah. Didit apa pangam. Ano po sukupom yadit di paingontok kuman ko piyo hoy. Ano na pasukupon nga sekira megala peruntukan det it ngo isa kapagalan ko lah megalat montok ko SDM Mission Sabah. May on-wide peruntukan untuk kumpulan umum 200.000. Jadi ino po peruntukan 200.000 hindi nga ay sontob no po ti daerah-daerah nga abuli ko memohon dat papaharo kumpulan umum it mositar. Nga gumu iyari bo kumpulan umum pasar daerah mila takad papaharod ay seminar ipohoron dat belia pohoron dat suka kebaktian sukarela apta agumu ige hirdi bo nga sekira na pondad aai 200.000 no kandad maum ay dinay 200.000 di guluhom ay kamoyan na po nga borosan na po dati 100.000 na nahi. Jadi mantad ko 100.000 na nahi tahun na pondad orikot isu ang belanjawan tarikat nga mantad ke 100.000 na nahi di gulum mantok na gidi pontokod 100.000 na hot peruntukan untuk kumpulan umum buat SDM Mission Sabah ka. Ingkuriay na di peruntukan dat mantad 200.000 ini 100.000. Atau kay borasan da ya di kinorahingan nga miagal madi monuhu tokod kinorahingan mong yadi tu mantad ko paingka ka kinorahingan nga ino pa por 10-an ni nga popo kita hudat piro no ibarakat na tori mo dati. Kumano po nga mo yadi mo minsuhu tokod iyati napatakon no doho ka. Dakago ka. Kakasupoy kumayon ko. Nga atapot ni kapiadat ay dohod gisam santabi na ipaingampay ako di iswang pelayanan sebagai pastor. Kumbala ino pohit budget kumpulan umum pasar daerah nga ay dosan taon. Kolobi kasari. Jadi montok daerah dit kumbala papahara kumpulan umum ano po mo sitar papaharo iyo kayo anggota gereja mangga doko to ay sitar sera to kadi dahar kumpulan umum ka. Inga 400 taon ay sala impiro na po ay sa limit. Tumanod do kasapan. Okay. Jadi kumano pa di nga kurangi per 10-an nga ay di kontok. Sekira polobion dati nga ino pa lobi nga apatut na po nga agayo ko ngayon dat sekira pontok kon dati isusuayat ko yun nun. Iya di nahit pandangan ko larait tilat jumlah nila per 10-an. Mantok ano pa ipintopot. Mandati ingkuriay nga iya di mo minsuhu takod patuturunan na barakat no kumado ka. Manulabihay nga miagalit kumagakundat miagalit dit poposurong kod iyati hit pendapatan ko ka. Jadi mantok ano po hit paintopot. Palabian no pontakon dat
suayot ay koyonon. Dendoh na po nga iso na pohit haro keperluan nga iti sikul-sikul dati. Nga kaubasan no po dati o kitom ilo na sas om gas. Ako ikailom haro sikul suay. Iskularan da nga rupanya o gumo. Piro harot korikot tohopod ka. It skularan dan Adventist. Iyati iho nga ako ikailo. Sa irapod harot kumbolutan ng mangimbulan to harmati SRE dati kam bobos-bobos Thailand ko. SRE tamparuli no ako kailo di harapati tanggilan ko, harapati tilo ko. Jadi atumbaan ako oilan nga na po dati rihom ay inopohit parikatan dati dit persembahan nga miloh ta kapatikidan o manukod ilod SRE Marabaw. Jadi o kita ako dilat gaji kasar ke gaji bersih. Haro hida ko piho poborsan kulo nga ay asilihin dan pertikaian gitu. Ngon no padi imbulay ko piho bersih ka kasarom miagali no boros ko ditino ino pohit kaubasan dati nga kasar. Iri di kaubasan do kayo. Nga prinsip na po kapila persapuluhan nga pendapatan. Pendapatan. Kamun pa nga borsi matiri tepat kapiyo. Pinjaman haro pinjaman no. Takkan na ipinjaman nga manu on persapuluhan gitu. Sedangkan irin po nga tutang. Kamun po nga ina ko'y pinjaman adi dati man pagulya persapuluhan tutangi gari okon ke pendapatan gitu. Oke, jadi oray tandi la SRE may na daw ko pintulisod dia nati SRE kanto daw ko dokumen jadi ikalansanan dati dat sayrad ay bulayan taketit panamorsan right ke persembahan nga haradanda ipagilitan dati ay paparikot dila persembahan dat montakilat sikul-sikul dati. Jadi piro na dila tanggilan nu pangay kalawat intangay ko dagyat takuri. SRE kalawat nu pangay SRE tanggilan duo nagi SRE gaur ndia kinga gumui SRE tamparuli SRE gas apat nagi hamaya ngay no ko po tulis lo SRE ngay dati SRE Marabaw SRE Kaningaw ay so yang SRE Rangalaw SRE Tagaro Damay Tambuluran kino nga gumo tamo iho nga bayno ako naginong kailo ngaylo jadi ay lima na po na padaringit persapuluhan no man kiginaw ko momolobi inapanday labi nga patulisan nud pahilon kud SRE Rangalaw contohnya haro SRE Sarail ka bayno ko nung hindi ko piyo korong ulat SRE Sarail nah ogumo mahin to ko na hupay la sikul dati ako di kailom otopot ka piyo nga harohi sigud SRE limon na nahato sa gaji ka topot ka rin pukulan na mo hilo nagid ayat pertama ay aya miagal lagi din na bulay nati di kaswabon kanihab hilo na pod Israel ino pa ikimasuci nga winonsay pinamonsay na po nga persembahan akon ka persembahan sukarela miampay dat ino pa persembahan nga patahakon miampay ginawo di monopot
ino pa di persembahan-persembahan hasiddi nga ay irinohi gunoon dot momonsoy di tionon da sumambayang. Jadi isuang no po saluran dot ay kapanhakan dati it kopamiduaan di persembahan persepuluhan no po nga miloh ino pa'y persepuluhan nga montok nod ay gunoon di pelayan-pelayan ngay. Pelayan-pelayan na kinorohingan. Ringkas na po di nga gaji. Ino pa'y persembahan nga agayo ko ngayon. Tapot kapiyo. O gumo. Iso na po kadaw hot. Iso na po mantadot sokongan pawayan na misyon nga iti persembahan. Sorhon na dati kakitangan sikul na po nga okon ko gajian na misyon. Iyo dihit pengaturan. Iyo nga ako kailom isay mangatur ko pa yung kuro nga tumanod dapat dit pembahagian dat ay rajah daw tay ko graph tay ko charta nga iti no pasikul dati nga okon ko point suang kat penggajian po nga okon ko hirid persepuluhan nga hirid persembahan mantadi persembahan 25% po ngayon dat sikul dati piro ginumo undian o gumu na di Tagaro Sungai Bambangan no pangairid di o gumo. Jadi iri nagidihat pengunsuban takot tidak mana dati pontoko dahinggap perikatan kopirdit nuridi persembahan dati sekira iginawo takot ay popolobi de persepuluhan. Itu pengintangan po kinorhengan polobian dati nga koni ko persepuluhan ni lobi. Ino pa ilobi di nga lobi na rin. Persepuluhan tetap persepuluhan gitu. Jadi osanong nagidid mo atapat kapid lebih tepat kontak kopi ilobi terus sa patulisan na pod kiginaw ko po lebih hatus patulisan no nagin iti na pahatus nga montok.sre Bambangan. Puji Tuhan gitu. Ande. Kasap kawil limon na nahato sa gaji sambulan. Sakirad atapat kapil limon na nahato sa hara limon na nahato sa gaji dilatang nga sigu-sigu dat sikul dati. Tokay. Puji Tuhan to kasap ilad. Timpo bay na limon na hatos may kad pamali-mali dila kaday nuno na taboboli. Wagas. Piro wagas. Kapada kilo may kadit ongongi-ongi 30 lebih. Penuang no telepon to miak pangay nak ngay nagidi manuk tantalu nga apang kalokonuan dating pubay no gi okay. Jadi intangan no po di dati nga ina po di persembahan dat RM1 mentok kasikulan dat mentok sikul dati ka nga megal dadi dit ay akuri no gi tepat kopiyo nga iri no hi kemampuan to di ipay RM1 nga to kay kapanhak to bah jadi ino pay persembahan dati nga mentok kasikul 25% hilo ko ngayon pira sikul sekira na po din 1,000 piyahi 25% bahagi pira balas 15 ke 14 sara pirayan na ti sa sikul hatus na mulabi ay kori ka to sekira pod da sikul sara hatusan lah iri na di ko pit palad kadid ilan ko piyo paingka nagi kadaw tit gereja dati
ina pohit pogonuan dot pemonsoy pangiwagu pangilumis memonsoy wagu hiti gereja-gereja nga mantada persembahan ngedati daramahan na dako gereja SDS nulihan baru arah temu ti gereja dati topot kapio nga iri bagi ka kita aku gereja dako nga atingayaman ngay ako iho ya nga sebagai isok mantada eldah dahilo intan ni saat nga aya miagal po didit walay jumbi kan man no pagambaran akan ipatuang-tuang anu nga yedit rumah lama kakitanan subuh-subuh i-design di gereja nga satan udendo harano santaw nom ataluk tu susuai ge design daw mo it alikupan de tahap akhir depan hati pemaksunong itu tapot kupihoy jadi ano pa di alikupan de tahap nga abin taluk tamo di saat nom harano santaw nom ay mitam na rangilut. Hindi. O gumo. I gereja-gereja dati i kalas tangana o gumo nda keperluan dati dapat kapio. Wah. Jadi kada toko kesilapot ila na po persepuluhan nga atau kamati gunaon isuang na pembangunan gereja. Ini persembahan. Kamu na pohom milah na podadi nga ay miagal na po tulun-tulun Israel kana pod hitihom iyolo na po nga papadarama sa ginumud sa piapat teko sa pitalu mantadit pendapatan delod muntok tujuan ugama lagi kebajikan kamu na po nga 40 ringgit po pendapatan pero diri dio itu di piapaton teko pitaluon aku karati ke pilot 1/4 1/4 ataupun 1/3 persepuluhan 1/10 oh iya di takuri nagidi man kopyo sakira na podid apat na pada ringgit nga hopod na po ringgit piapaton yadi kare kamun pa nga ilo persembahan nga gumuon to kay dadi mo tapot kapio nga ilo nagyalot ay nurid di kagatan dati tok o gumo po keperluan da suway ka iri na minta lang ay kagatan dati di katutukon na pando nga ngontakon doon mo ay sangulun at ibutunggal irin do paimpahan natin intay pagisyo nga kana po di Jesusom ilo nagit sangulo na ibutunggal iminanahakot 20 sin no o gumo pinatahak ko tulun da dahudid bakantong-kantong ipersembahan persepuluhan ka imbulayan po ay kontak kiri kakuhaan na po nga na po hit sangulo na janda edi pinapatahak nun na pa'y harad idaw poy o na po siya irinay ka muna ultimate giver iyati na po takay kasapot papay idati na po hingigit harada sa ringgit takan nga hirin na po pakit nga hari sa ribo hingga di ay kapitimbang ino pa isang ulo na janda edi nga poy o na po siya iharad idaw irinay ka muna ay isyo na minanahak ko bubos sa agayo tu nun ni harad idaw iri na pinatahak ato kay kontak ko ngon pitimbangan idati to sa ringgit tatakan dati nga sa ribu hima ipakit sakir na pod piagalon dati di sangulo nat ibutunggal dim
1000 poin pakit nu 1000 nu patahakon. Mun dia ai nga ieu deui nu meutir ge mukaban ni dompetom pilio ni bobosot amura saringgit. Ai saringgit, 5 ringgit lah. Ai 5 ringgit, hapada ringgit. Hapada ringgit nga tukaran ni mah. Hapada ringgit patahakon nu nga tukaran ni mah dihirid. Miagal ko i persembahan sekolah sabat. Wah, pungutan dari persembahan sekolah sabat ge. Arikat nenda diri giliran nu. Ai sa dihi ringgit-ringgit. Haratusin nu nga ai limona hapada ringgit. Hapada ringgit pataka nu ne hapada ringgit nga tinukari mani. Ngaya num siamo ringgit tet ne nu anu saringgit dia nga hapada ringgit kakitanan lah. Ieu nga ieu dia ko ibo. Magiagal to kana pati. Nga ilo nadalad mantad ko agayo ti pamakongoyon iti persembahan intano po kopyom itinigi persembahan at agayo hot hanam agayo tongkop kemudian po nga ada dati intangan dat agaan tidak dipandang ringan iti persembahan kadaw papagulit ako persepuluhan milagunan iswang pelayanan gisa makari kata hingga no po nga ila persembahan kadaw nga sayra no pamanhak to ko nunuh no pa nga aswang pamagaji ngamilo pomonsay nunuh ngamilo darama te kanu ngamilo yudit agayo nagi ko rikota nila persembahan ke ila persepuluhan dat man ko piyo imbulaya jadi kasuaban iti isa pamalawan kumadati dot ina paday patahakon dati di nga miampay dot kapuahangon aga na ginawa. Osonong ibudagan dit agumudi nga kada madid asan sagan. Angay no di mo'y sambayang got hari kapurimanan da asan sagan dat manhak da persembahan. Ina padahi korohian da kinorohingan nga manhak ta persembahan miampay kemurahan hati kaganan da ginawa. Paingkuran na pa'y kinorohingan dat apuahang kumadati iri na dahit kapurimanan kaboboyuhon na tungkusan dati mantan da kinorohingan. Jadi ina padi persembahan ini nga keperluan na padadi nga papaing kakat menginsenong isuang pengurusan gereja pensuang na ti kamondat ay pelayanan kesehatan papaintutun toko dat nununang kuot komoyon iti Injil. Isuang pelayanan nga ay milad ay sa iti tusin sayrad papahara toko ay program gereja aporlu takay daharat beno na ngay sa kirad isuang kesehatan nga aporlu takay maniwa idi nga kem ngay kumpulan umum haray keperluan di pengangkutan dat ay gadi minyak bukan air kagi. Jadi ilo na dadi keperluan ngelo. Ay sangkuroh na pohit ogumu ay sumugo duh dati do ogumu patahakon. Popoyloh kod manahak ko poing ka popoylo ka kaamu sangkoy na ay nga osanong na pada nga iri na po nga mantadat kapuahangon mantada kaganan na ginawa dati kamurahan hati ihon na po hom poylon piada ko paingkada hot titak hinggo na po nga iya ang kinarahingan pologasan na ina pa'y ginawa no nga manahak miyang pa'y ginawa pa'y ngukap miyang pa'y da ginawad it agan osanong harakataadan no sayrad papatahak ko kada did katahak no na di nga ay mo nasal ako na minanahakot karadi kaguhit panasalan da tahuri. Okay.
Hiti na pod Lukas hopodom duo. Aya anam si tanga na di hoy. Pati lambusan ta kan po isay na pod ako mamanaw. Mamanaw lagi hingga na po. May tamu ay harta mo ba no ka? Ipapindalanda buru-buruan. Pati lambusan na pod ako kayo. Iswang ka kitab Lukas kadi mangumpok. Lukas hopodom 2 ayat 4 na podom 8. Tino pa kami naburas diti. Nga isay na podo kayo it akoy lo dat paingkuro korohian dit boss daw om popowonsay dat nunuhit apatut ta paparikot ta pukulan om katarimo na siya pukulan ka. Moniki tulun imontok daw numan patahako mantad dapat ditulun di nga o gumuin dahot pokyonuan. O montok kot isay na pohit o gumo o pinatumayaan montok daw akan lebih banyak lagi dituntut. Ilo naman tadi mo nginsak ilo ay mano pa'y oring kasilo nga makin do gumo o harata dati makin do gumo o tuntutan dati. Makin do mosikin to ko ako rin na tuntutan. Mosikin to kan po isay di may pakidaram. Nga pagid iya na po nga YB. YB ko datu ko o intutunan da tulundot kihaharo ko o gumo na tulun na may pakiano darama. Tuntutan secara tidak langsung haro nagi mantad ko ay lanwid o gumo o kahaharano ay bulayan na dati ti persembahan persepuluhan tok apuri manano matila tuntutan gaji no sambulan hopod na ribu. Tuntutan secara tidak langsung apa nga ay komitmen persepuluhan persembahan. Kalau kita kanad haro keperluan di gereja nga hari suang ginawon ay di apatut kihaharo aku tim aku manulong ka hari ginaw ti di mo ilo na lang komandat tapot na gid makin dat kihara-haro ko nga ino pa'y tuntutan dahil nga pa'y mahamaha no pa'y gayo-gayo no haro isoot idoho dad suang ginawo lah. Montok do kayo ki haro-haro. Kada kau no andad det haro papatad det permohonan kumada ko manhak ko lagi. Miagal ko hirita ko gereja. O kita to kay haro ko perluan gereja. Ay muru det menulis pod surat permohonan it lembaga gereja kumadia o mamadarama ko lagi. Milo na pom kada dat ihod digi. O kita na pom prinsip to kan pati nga kakita kan po kakurangan notus kana di manguhop ya di ba sekira harap pasunduran gi asanong dadit ya di iya di dad sekira na pod tulun ako dak kaya iya di ako nadayo ho nga ay kanto ko itititu ay di pakayaon. Sekira na pod kanad di suang ginaw mo kaya akong padahom wonsayan ko na padati gereja ka. Nga isay na ko ilad sayrad at tapat kapyad nanuan ka kinarahingan na paluang ko kumaya ay lanam yadi kapy pendalanan mo. Jadi kada ta ko nakau sa kaya kumaya to ay apa ilanam iri nagi karatuan dati. Jadi montok keperluan gereja teko idatang masikul keperluan ngai isay na pohit ki haro-haro iri no mati tuntutan dati di. Iati no hinaw tusat monghup pasan tabahara keperluan. Ya di na dari gi. Hingga nagidi kukupon tamad nagidi tusin. Kukupon tamad nagidi ikulatan ngai na ditusin gi.
Katilambus prinsip desuai persembahan yedit ai kapio apang kali lo persembahan tu yedi akuri ituntutan kumadati bobos-bobosom patahak tokom yang pai kepuahangan dati kagahanan da ginau dati menyokong tokati pelayanan mayat persembahan irino. Jadi isa imahit kombal ako nakongad isa o gereja po. Ino pa pangumuman dit ipamimpin nga ba dondoh na paditi nga mo mamungut takadidat untuk dana pembangunan gereja ka. Man da kayo kokogon no pakit da ko aralom-ralom. Porolomon da ko pangungakog da ko pakit ka. Rati no padi nga man dati pagugumo o panahak ka. Ya. Oh, doon na po nga mahalag gatangga sawit Hilo na po panangid kinayanan ko bobos sa mahal dandam 1,010 ringgit tunai. Kita ko hinada kayo hari 1,040 ringgit. Puji Tuhan tuh nakanay ke kelapa sawit nga magalang ya wo. Jadi dilo no ngay lo barakat kinarahingan lo. Rolom-rolom dati pangungkog pakit tet serad ori katit pemungutan persembahan gitu. Rolom na pangungkog pakit nga napasuhi pakit. Kalapos sa tunturo. Kumano pala nga miyampad osa no nga ginawa haran na pohod ay kalabihan dati ang ilo na nagya sukungan dati munta kapalayanan. Kada dati sa rohod iti napapalayanan nga maya no persapuluhan. Persembahan kadaw nga agayo hanab, agayo korikoton, agayo ko ngayon. Prinsip dasway iti na po prinsip panatalanan nga katumboyo ng ikadaw montok dit nun ni patakan dati halipiad iti na po persapuluhan nga o kita dati iso ot ujian dat ay kaimpohon da ujian montok ko panatalanan nga kada dati kada toka kasilapot o gumu pay prinsip-prinsip dasway imiloh nagi kadaw dat tes pawo dati tapos ti kapiad idoho da kapurimanan lah ilo na po persapuluhan nga iyo kapuriman iti na po persapuluhan nga iso mantadat milo na borosan dat panukat tat sangkuron no katumbayaan no kumakinorahingan ikanud menjadi bahan pengukur demagakun kad isay kinarahingan jadi montok dati amu kombal po paguli persapuluhan nga opogot ko may kasari masambayang ilo persapuluhan lang nga isa kadawat popakito dat sangkurohot pagagakun dati dat ay kinarahingan dati pagulian nagya dati persapuluhan ino pairalan dati dat papaindalan dan kahaharan nga papatudok dat sangkuroh nangku paingkuroh takanangku sangkuroh ginumu dati dalumisi kinarahingan maya dat kambolutan dati iti tusin milad asilih dat kuasa dito sanong kada dati kada takan pemusarod iti napatusin nga mamarutum saira na pod otapot ako panggunaan iti napatusin nga alumisa karikotan alumisa ko ngayon hitin langan dati miloh dat papaharo titungkap petakanon muntak kiloson painsuang nangait bantuan COVID o gumu na anggota dati o kita kudat papaharod haron na hit food bank may papatikid dat ay takanon tumikid
memungut tapay gereja bab iti dihet ngontok apa pinti kedadit anggota jemaat nya galit di antakan na pod nawayaan dat covid hapodam siam hilad kampung Tabobon Baru sinulihan hiri na dahay minimpun dohong ngaran dat nako famous tu ihay gya minanimpun dat minomorisa bo kay mulaya na di nga asal ang orita no ngaran do libit nga pagindo siya da tulun tu iyahay gya minanimpun na minones wow agumo na sumakit sa boldi nga amin na morisa umbala hindi mo na morisa ang didilad IPG kaningaw na nako famous matingaran jadi imoy patahakot takanan nga maginda si mantad ka iri nagi keso ko pagulo po di tulun karatim pengkuro ko puri mananitit ada katan do covid ada katan ko no po agalangan ko dit golong isay pakatama ay so nakatama mo insomok jadi ibakalan makanan pengkuro di konwan to koy panahakoy tango YB ngay KRT ngay nga init barang nugya karitanid di akon kebahan mentabo wagas ang omegi biskut keperluan pakagutit ada katan nga itong rarapawon ongo sada tua iri jadi tok pemati pemadi oratian itu nga hari di ada katan buah kano memungut tokod ay derma pamungut ke darama nga keluarga di sinu makit nga yung magiuhong harigan ni mantad nga sadu ahli keluarga mantad sadu pasuangan takati ikaw na dia ka tok korikat muti 1,000 pangudara sada sentob na pa di keluarga kuarantin numanti kiday sara 2 anak kilo di sa keluarga pamuli rapawon main udar na po patikido ina po di anontok nga iri di may patikid ilo nalat asa nang matititusin na atapot kapyo ina po itaas nang hindi nga isa laguna okon na po ko takanon mila nagid ilat inumon wayga inumon panampakay ilo na hit nimbulayan dat ay kinarahingan iswang Matius 25 sayra dolosan ako sayrad pailanggoy ako jadi ilo nang ay pelayanan dati manda dati guno ilat insana nilo da paparikot at keperluan na keposiyon o sili barakat kumatulun da suway menyokong na pekerjaan na kinarahingan. Iswang ga dusun ministry pailon ko da kayo no kumbalo kun reload da pod telepon ko nga kumbalo karikat at 400 tapot ko piyo puji Tuhan nga itu yang dulu irno pa nga idi gulo bay na no pa di kapanwang kung na di reload kaguli na di kagumya kumbal pala ako iswang ka kaposyan kum ako kumbal na karikat piya hato sa reload nga ako kumbal nga maya da dusun ministry no kumbal ako puji Tuhan tu na kumbal po karikat at 450 ringgit reload nga bayanan na pa rin kumbala di manuang lah katilambus iti na pa di kamondat katidak haro nagitik nunumadihot ay awayaan dat sayran iati na pangaharatit ketidak taatan isuanggat persembahan ang persapuluhan mentok kagumuan iti na patulun nga akoy lo teka apa duli
da iti napot prinsip-prinsip da kinarahingan right ke penatalayanan om haro nagi ipagilitan dat Kristian sendiri dat magakun dat inapohi kain kokoton dialo sebagai penatalayanan nga ay mamaduli iti kamondat ay prinsip penatalayanan haro it paimpasih masih na potomod tumanud da kinarahingan tumanud baptisan umaraja ay apadulit arayat ka iti persepuluhan persembahan haro iti di saira na pod iatin na po nga mamagunod persepuluhan ang persembahan montok kakauntungan diri sendiri nga irin na po nga popokito da iati na po nga sangulo na manakaw iswanggat Maliaki 3 ayat 8 iati na po nga manakaw oroitan to kono po manakaw kalanggar to kono hukum 10 jangan mencuri kamono po nga haro himatiot ay pangintaban saira dat mamaguno tokod ay tusin da kinarahingan noroitan lagi dat inapohit kaharan nga haran dohot kalintuhunan noroitan po diti nga kamu dikutuk atas sebab kamu merompak aku Maliaki 3 ayat kasiam nganu kaden kadang-kadang nga inagit kamuntokod tumbayan na kinarahingan nga yudit okon nagi musa o kahaharan idi kumaya temod nagi inagi monopot tad isu angat persembahan persepuluhan itu imi to koposyon nga ogumo nagi matigyahit saritad aralan koposyon na kambalutan ngay ay popokitod paingkurohot titahak ko kinarahingan paingkurohot sokodung ko kinarahingan sairad iati na pa nga sumokadung ko kinarahingan nga irini kamon kun takay kumaus sakira na pakakita takod ay mong karab tamodat kahaharano ko na morasan na pod ilo na pinatumboy da kinarahingan dat muntak isya da mangurus isay na kailad sakira na pod iati ahirik kaya nan disiyo apoy lanam kano ta ka mangurus ngamumbal ngay manadi dahar paluang haro na padadi paluangom ato kay mumbal ngay dahoy kinarahingan papaintalanggat right ka kasabaron lisih lisih disiyo papasagluh dat susunod maya dat kasih karunia guli kau na kumadoho iho na pa nga gumuli kumado kayo kamon na pa nga ay harabatas di siya manahak kabarakat di mabay-labay isa o pangahakan pagangatan dat iati na po nga gumuli kumakinarahingan gumirot kumakinarahingan igitay na dati sontob na pod persembahan persepuluhan montok ko iwalay panimungan na kinarahingan may dat harohot ay persediaan dat pangakan-ngakan walay sambayangan ko mayo ko pagido ko tiso tispawo ko pagido asyo iswangat ay boras iti hari na ako di popo kabot titigawon dahil tawan papasasadat barakat ko ay kumado kayo gisom dot ay santab na po dit mamugas ngay mamirumbak dat nuno po ay kahaharano nga po sa duon itanam-tanamon no nga ando papaintalang tayo ko atumatak dat apo ori ka titimpo daw
paingkah no mati ebor sa kinarahingan. Moy dad nunu na pahit patari mo dati nga asilid koy mayaan. Mila dati lad akitad iswa nga maliaki talu ayat kahopod gisamba kahopod am duo. Ya dit takay atumbayan nga isay din ako ilo umbalay do ya. Umbalan ko piyo. Nudi kay lelad apa ko piyo umbalan na manis sa kinarahingan gi. Nga tisan dati kinarahingan nga marimoh tarimoh tako na barakat ta kinarahingan natin po bay no. Akon na pa iti kahaharan dati iti piat pamuhaban dati iti na ngay barakat tarimo dati. Isuang dot ay karohanian berkat karohanian o gumud atarimo dati iti piat kapag isisaan dati boros sa kinarahingan dat kalambus ang orang o dati nga iso na kadaw barakat iso ang nakaposyan dati. Okay? Kalimpupusan panatalanan takod mo takiti pamagunan. Iti napot kamajuan dat haro datimpud dando nga kakikitanan na po dati nga minamon sa ti pamagunan da isoot pangilaan omnogi ikamayon dot pagumbalan percubaan ang hundiah tako na diti mantad ka kamajuan di haro magin sadu tako nga kaano takod kapag yampay kapag iboboros kapag kita turos sa pinsadu pia mayala kamajuan pansuang na teknologi komunikasi daharat timpo bay no. Ina padihit ipangintangan dat ahli sains iti nga papaintalangot o gumo kasonongon. Tok agumo mo tigiagi karita ilan po nga mantad nga kajian sains. Kumbali no kasi kulatara at iti isuanggot ay mechanical engineering. Kasuang na dit mata pelajaran dat kaji daya bahan. Megalila karita. Sumuang tako na diri karita kadati mangigiti sutiring. Nakuramati sutiring iti tu irad na ti ka. Mo ito ka nasuanggit imatuka. Megal ka kancil. Igitanda ti sutiring nakuramati tu irad ti sutiring ka. Sumuang tako na dilori. Igitanda ti sutiring nga agayo nakuramati tu iyati ka. Mintang tako na dihiri tayar haray talu papak, har apat papak, har limo papak, har onom, har walu. Hiri nga muhot tagino nakurumala tu ilo ka. Atapot na pari nga naintob no ngay edit ahli science teka engineer ngay. O itino pa dia nga kancil apat na papakot kangamit iti tayar daw ka. Mo ito ka na dit karitad agagayo o no mo papak. O. No kira nintob ngay na rin iri ni kontok. Igambatan no kuratu mandila tulised 5 tan ka. Nintob na dilad ikinapali di bosi kalabon konoron di gambatan. Nintob ngay ampiro no hot winagat tamila tumalig. Nga hingga di dati. Di karita mangangkat sawit paintulis sa hiri BDM 2 tan ka. Manto ko na di unsa ngay kalapasawit nga timbang koriko to talutan miko di karita. Hilo no ngay lan mo miru tumilo gi. I karitad hopodatan. Ay karikot ko pid hopodatan dat angkatan di bos siam lobi inad man ko pio. Poin sawatan dati pagar hari karikot tet hopodatan ni karita kobasan ang hopod mo ng muatan kumbal har karikot duno hopod gi.
Nga ilo ni gimadi mamirutum ilo kemajuan nga gumu ikasonongan nga mamirutum nagi kadaw iswa nga por industrian milo momosed harapan camaran iti pemuhaban dati udara iti hitit tindal pengkuro doho na pakatumbaya idoho lah son bila pana sakit nga man tadit iti kemajuan dat pemagunan nilo mo makin na maju to ko ilo pana sakit nga makin maju akon dat ino pa di gulu-gulu mo ako ri sakit do pagya nakamaju iti pemagunan nga makin na mumang maju iti pemagunan nga magiwoyo-woyo na panasakit nga kamaju sistem perubatan dati kamaju panasakit nga kamaju ikagoy kabungaw masalah sosial nga mumang maju kadaw okon na ka iti panasakit iyo na pod mumang nga ikago maju mantad ka kamajuan iti teknologi pemagunan nagi kadaw nga milodi mamiragi ti talun dati iti pemagunan dati okon nagidi ko ay asilih dat penatalayan yang bijak dasera demi agalidi jadi iati ng patim penatalayanan dat iti pemagunan pengurus memuruan da pinatumboyo may to na pawon sayo nunuhi kanuh dat papatilambu sa kaposian insana na tingkat mamagampi dat ay kapagyantok do giatit kahaharan da iti pemagunan ata kano mila papatanduli nga mila ta kapadad papalambat-lambat miagalit ti papintambo rinomos ilo nga iso iralan dati dat ay mamagampi iti pemagunan okon ko sangko tam dati ti rinomos patamon da ipataman di pentapot haron nga iti pembakaran hutan kan nagyadi okon no pakaharapan takan kada ta kapon tutud iya di na dalo jadi kaun sikaw kumad kinapagyampayan dati pahilon to kanunod ay right ko panatalayanan maya dat persembahan karait ta kan kagud persapuluhan takuri diti no nakaimpun ta kami nang imbulay right ko mangurus itit ay pemagunan koing kokoton tikining kokoton dati dating pubay no Yoho nga ako pada napasan nga nakorikot takano ti pamad sanjamom podam 3 minitit kaswabon na bayno. Jadi insan po kung sikaw kumadati sakirad harit nakasindo lagi nawo nga siyaw kumada kayo. Haray tamodan ko haray amu oyo ta kanang patid ay inapay na yung bulayan kundi kagumuan iri na daw dinawayaan ka daw hara na pakalumukan dati right ka persembahan persapuluhan nga ilo na dahit hara da kaporluan naman dati pondaro moed auludulud dagyan dati karalanan dati isuang pia panumbayaan ng pananudan dati kumakinoraingan kanang misisa takad isuang sambayan inorhingan suang kerjaan surga kung sikodot kaswabon na bayno insan pakagudot no kayong pupusi hati panambarasan at kaswabon iti hingga nakapingin bulay kagoy highlight ka persapuluhan persembahan ang pangkuran ng ikadawi haydot managuang dat pangurusan dat ay kinamagoton kamajuan iti pamagunan natin pubay no ako nang dahay agumu kalamukan dahay agumu ko'y amu dahay agampot among ilo nga
santab na pa din noratian dahay, inailaan dahay, ay manda dahay puindalano, miyuntok di karohiano, anuay na hay dat kuasa, kemampuan, da papuindalan di santabit, panuhan, santabit ay noratian dahay da timpo da bayno. Makiano nag-hide santab na padit ay pagulian dahay, paingka nag-iitik tahak dahay mo kapalayanan nga asilid isa kago berkat di kanu manghup momon sa tulun da suwaid at tumbayaan ng magakon dia ang menerima dia sebagai gampang masih kapasyan dia. Berkatan na kita insanan it ay makikinangaw it jemaat nu iswang buru-buruan dia lo manuelo anuay kalidasan datinan pagindalanan na kapasyan dit alumis gisam atibus sila papendalan dat ay buru-buruan dia lam irine momon sa dat kausikahan okon nagindad o saan niya hay dat papendalan dat sukongan dahay mo ta kapalayanan. Tinasambayang dahay Tuhan iswa ngaran di Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati, siyaw to anaro, siyaw to alaid, nga, hinggaw na pala, bagi. Hinako po, kapiru ba ta kakagudot, kaswabon da swab, hari Rabu swab, aya. Mamuhon pa di suti iti swab, hari Rabu. Tadaon pa swab nga, osado orikotan ko, kaswabon na minsuswab manaw lebih kurang kot kaswabon lah harakantad pukul 3 ko pukul 4 kaswabon da swabon manawom ay irin po di nga adi kontak ilat pukul 5 sitanga da kaswabon da swab komo na po di tampinay nga makisuti na diti swab buli ba di makisuti insan irikotan nga ako pa kailam ako kura piramutan dahiri napondo asa na nga piramutan haran baka po ilan di ba jadi suab 9 hari bulan makisuti pati kalulus kamu palulusan na daw suti ko kaswabon da swab irin agit alumi sa papiramutan hirin ay kaya nun kapiru ba ta kay kagudat 10 hari bulan kanto. Bahin ako po, kapiru ba ta ko dat sera kapisalot.